To se dešava kada čovjek ostvari san kako se prebaci na sljedeći nivo. Većina ljudi koji ostvare svoje ciljeve slave 7 sekundi i onda padnu u depresiju. I što je cilj veći, to je depresija dublja. I to ima smisla zato što je njihov ceo identitet, njihova svrha postojanja vezana za tu jednu stvar. A spustimo to na jedan niži nivo. Kada si gledao neku seriju koja je imala više sezona, kada si završio, si osjetio jednu prazninu ovdje u srcu. Kada si pročitao neku knjigu koja je onako malo obimnija, si osjetio prazninu tu u srcu? Naravno. A sad zamisli da si ostvarivanju tog cilja posvetio 10-20 godina. Naravno da osjećaš veliku prazninu u tom srcu. Pitao sam svoje klijente, pošto oni koriste metaforu penjanje na planinu, i šta ćeš uraditi kad se popneš na najviši vrh te planine? Kaže, popne se na sljedeći. Rekao, dobro, šta onda? Pa na sljedeći, pa na sljedeći, pa na sljedeći. Rekao, ok, aj dobro. Popeo si se na najviši vrh i nema sljedeći. Šta ćeš onda? Onda prelazi na drugu igricu i tamo ću da budem najbolji. I to je stvar kod high performera, da oni teže da budu najbolji u čemu god rade. I kada ti organizuješ ceo svoj život ka toj jednoj stvari, ka ostvarenju tog jednog cilja, naravno da posle toga nemaš više razlog za život. I zbog toga sam ja te dve stvari odvojio. Ciljevi i svrha. Ja ih zovem vizija i misija. Postoji ono što želiš da ostvariš, to je šta, i postoji zašto želiš to da ostvariš. Na taj način omogućio sam ljudima da ostvare svoje ciljeve, a da zadrže svrhu za životom i da ne dožive tu depresiju.